botlhokwa thata gore bana ba rona ba bone mekentoi e leng gore ya ba sireletsa mo makoweng a ile gore lemogile gore a gona go tsaya matshelo a bone kante go hokotsa dikota mo mebeleng ya bone bo ba sa gole sentle yaanong mekentoi e botlhokwa thata bagolo tshireletsego e like bo measles e le gore le go bola e kgona go bolaya yaanong ga ngwana a sireleditswe mo makoweng gore le ga e le gore bo kata bolwetse bo ga bonne bogale thata mo e le gore bo ka thoka gore ngwana a robadiwe kante a thoka di-special treatment mme yaanong ga e le gore o tsere le ga bota treatment kante madi a re a spendang mo go thuseng ngwana yo o tseneng ke bolwetse a vaccinate ga e nne ntsi mme le gone e thela le gore bana ka bontsi ba e leng gore ba tsere di-vaccine di-immunization tsa bone tota ga ba thoke treatment ka lebaka la gore bo ba sireletsegile go thelele mme ba seka ke ba lwala yaanong ke rotloetsa batsadi gongwe le gongwe ko ba leng teng gore kana ke rre kana ke mme a re tiseng bana dikokelwaneng kokelano e le gaufi le wena isa ngwana kgwedi le kgwedi ga a ta sekaleng lebelela gore a ngwana o tsere mokento wa gagwe le nnese a lebetse kante o kalang a lebetse mo raya gore nnese go ga ngwana ga a tsaya gore ngwana re tere mo sireletse mme re nne le tšhaba e itekanetseng ka moso.